Abalandeli begcwama angeke beze belilahle igcwama sengibone kahle sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo mbuso njengamanje kubingelela yini mathinda qobo into mzumqomo lamehla kabenye baqamela imali wazi kana wethu ngawuzekela khona uqala ngicela enze kulungelo press subscribe button share upinde comment okhuluna konke uma subscribe imali khamba usenze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sifala ivideo hamba phambili kanti ngabe umdala ekhaya uyathi hlanga lapha kwe comment section ungakhohlwa upress button la join kokuthi rand njalo ugqibela kwenyanga siqiniseke ukuthi umnini wasebank efuneka lapho asibone thini ibono wena naba YouTube ngane zawethu omunye iSishoshovu zabalandeli begcwama umdu ojwayele ukukhulumela igcwama uvezile ukuthi cha igcwama vele lenza kahle mali ngayivoteli ngoba angeke ukwazi ukuthi ungayivotela ngemali engaphezulu kwemali ozoyithola ebese wena ucelebrate ukuthi uyivotelile ngenxa yokuthi ufuna ukuhlula kanti negcwama liyibekele phansi ngokuphendula lapha nama comment kodwa mntana sekhaya lokho unya sikubone kwenye ivideo ngicela ukuthi manje sibambele ivideo kamdu echaza mayelana nokuyivotela uKhuzani. Hey lalela umuntu ozohlukanisa unyaka uzothola 100,000 so umthandeni akasiwo ke lo shiphi gwebo ongangokuthi uzothatha imalini yakhe ebank mhlawumbe engango 150,000 noma 200,000 azivotele yena for ukuthi wine 100,000 shit umuntu lo kanti wayifundelani yabona bantu bafethu ngithi ngiyajabula ukuthi ngalandela umuntu okanye ngaba umlandeli womculo womuntu okwazi ukwamukela isimo ngaleso sikhathi asiphoqi yabona indaba okufuna ukuphoqa uzudleke wena ephaketheni uzocelebrateani lapho enhleke awulufili ifu uthi uyawina ke kube kuwena oyivotelile ucelebrate ukuthi uwe umlandeli wakho hey shit man bawuthenika abaculi abanominatiwe lapha kodwa ngibezanga igama lomuntu isiyothunikale nenxeba.